phone ya shafo my mama kwa ba from emergency Ghana TV eso mesra ma saka video ya mo be like na fe ma share no ma subscribe e dey ama me and next story aba be come sa e wo fidiem ha say ye ma me bi no de ne ba dem ma aba fidiem ha say ne ba no de ne ho akọ sofu bi na sofu no de ne ho akọ no se wonim nya aba ne ba ne so onama na obonkofo be yie ye ma me ya transe adwen ho a se ne ekoso ne bo anyu so enu nti ode asemi aba bedan pinifo se so wo mmoa bia mo fa mo na afi ne ba no na ekoso na adwen se wa boda mo se wa ye yo omumwa no mfiri mu emfemfi ewusu ayenkọ na ye ma me di nkyeremu bebre tudwa yenkọ nkotie na afi ye ba na ne aka kyene so me de aba bedan yenkọ ne nkọ hwe video no ba sisi ya ha me what say obai woni okay na we see your wine okay chire ni woman wo fa baba wow yima na no nkoma wo ma me ebo ye nyina die nti oba ha ne se wo se ne baba ma wo sei wo yera ubo tvs ubo ye decoders ne ade calls e free oba nyina kire se wo ne ye bi a ekoso no nkoyie no susu se sofo no asoso wo nro ama wo waka kire wo maami se obaifo maami a wo yi sofo eja maami wo ede na si enya no kure die hin na ye no kure da me anam hu sofo yi ana madwuma installation me yi ana hu sofo yi okay me maami a se me maami a ono ankasa wote yi o so me sa kwa abosum fie o maami ona ti wo no hey o ma be ko so ko yi apaye min kantro min kase bia me gina gu ne ma se me la se ya me koye konfo kwase bi ti ye area ho efo ni sule me ko boka almost be 5000 na ko ye den wo ho mpacho o ma ko ye den me ko ya mamre se busua no mananti a ono ankwase de me ko asofofo abosuma konfo mi ono ankwase de me kom malam bi o malam ka chense me pesofo min jai abosuma malam no ka che o se jai min jai na ko da asofo bi na me pe asolonko mala nkase bi na no kasa asem chebe mami Rosemary wan kase mi mani yo hu afide mi hu sofunu na me ka sofunu hem sa o sa odi se nam simi di ima nam shi mate afide na o sha se che o sa ma hu ni bo ayi bi wo hu me hu ni yi nam shi mate wo na wodi kan hu sofu na o ma me na hu sofu kan hu no okay na afide o cheche nkofo a waso mo yale nkofo miensa me na mamu na so mo na to da bi sofu me kono ho da me frɛ na adwene sa ade chia me ba da ade chia me koye wambo ma me beyi wan ka hwi a che nti me hu se enyema ode keka me na so changes ba de ne ma no de keka ho nduo so oye difu ahamban nduo edo oye nti ode nya hamban kam no because na mo wi ase nyema na edi minya no na mo se afide sebe ya me mete wase nti ediema ben na edi wunya bu ose ne da me so dai bone me ye bibi enye ye dai bone okay na me subi me so na me ho afo okay enyema bebre abosum me na me no mu sapa club ne yi so fu no ba wa ba ma jasa anyema no o the bible nyame enkwaje do de bre me and then me na efrem abodam and the Mrs. Efrem Sophie ma me ma we ma bible me took kwa ba ma me abufa bible so fun to bible ma e shira so ma afipa e be oka no mo fro obisa me na me preach me ti me preach mo bia obi ti me fikro be ba se so fun be na preach wa si Sophie ma no be me chira kwan no aka say Sophie u pese okọ Sophie na preach wo ma me se wadwene mu kan de be ma me magie di se wadwene mu kan no dear nyamia sembe na obeti nyaka che mawie be mama hu say you are quoting from the Bible ma drink come mami nyamia sembe a dear sofo ne de a chire woni bi oh say enye on de bebre kwa o de semo Nhyira FM because big mama so na wo how te mami anu asem wose de nipa ka ne say wan sori ga ne ba ne sei abema nsu ba e de nkomo a wo die no media menye hu ba bia keka ko de but so what me preach here I just need just one scripture e wo Bible mu keke o de enko a friend say Job 34 verse
Bible na me de be me apam de be yanko 34 verse 9. Okay. O say enye mfaso emo nipa so ri yankopon boyonko ana. Job 34 verse 9. Oyene be na me hwade. Yeah, pese ye clarify niam bi na mete me ho ase. 34 verse 9. What be? Yeah. What's it say? Osina oka say enye mfaso ma onipa say Edem woni onyankopon ko. Aye. Empare onyankopon say obede. Ten osina mu a mu 3 muntie me. Empare onyankopon say obedi ensemone ni otumfo say obedi amuyese. Okay, aye. Just with this one because I know our radio mama quotation say asem no de ninimu, but at least we're proving a point here. Yentwa so now what actually happened? Fine to say so for no abwa wa giant sanom wa brabo kwa kama eye den na wo maame se opeso hunu ye yo mantiku a wode wakọ aboso nso nyina na ne ya ne emekwe mum no ka say onti ase se na me wo wiase no abosom efie suma esi ho tongo amesom no ma me anka se tibi kopa akokobere na me metwa egu me bosom so sofo na sa hye me bosom me ma me neti ho no obey wo bosom Nini? And now we see winning. Me your friend Kurugu. Do obi o ye frafre ni bia nim. Kurugu. Aya banga ono wanim. Mami. Boni banga. You just have to open up. There will be a dear tramatramuti. And come out born, but I be a person bedi. Be a chassiano. Said the Nanyamako, big Baba market is saying Nanyamanko, at least, sorry. Until be a wooden and auntie, bosom so the Nico, just be transparent. Abosom ni de wo mo amfie. Mo amfie se wo ba no. Se o papa fie ene wo. Okay. To o papa fie ene wo na se wo ye na ade a minim ene ono so wo te baabi na me so metim baabi. Okay. Na wa so ne sa de na kokonfo bi hoda. Onu na be ka che me se enwama nkoyie. Na me se enu kora me amehwe de ekwana enkoyie. Te me de no ko ye friend say gidi kokko bi wo anwona nkwanta. Okay. Temde no ko na gidi kokko no eye bibi ma no. Enti obai wo ye adwuma saa fe na ekoso. Te no ko baptist. Te baptist ni mu no na just afi na nwama ne den ekosoro. Na saa sofo no bekutwa na nem. Na ayebasa. No, my question is, what did not Kobosum be order? Me fan Kobosum, baby, I all can. I want near mine so 80 side where side was Sule, Confosuli, Odum Kentin Malam, carry my bishop, so the American, no, the Ababua, when the someone say, I send me pass all the Bimwa here. What the Belko call one, the Bimako default. Into the Asia Trim, the okay, Emudaho. Ebia I made the neko o se wabo malam sule di na hwan konfo bi okay o se konfo sule na hwan ketechire malam bi so wo hono ho nyina woni mo hwe minim wona de ne ko ye okay eno ano no to aso nti mokosa anu a de na o yema no like o kana sem nyina wi a o mo kire ne bibi a wonya na adan o mo kire ne bibi na chese waye na adwuma ekoso Inti se wanko baby a onu antimi na wase na wo kwa sorry me di no ko ye na amo na mse wonyai no sabre na wo de ne ko na kwa sorry mame me ye ma dwe se me jai sa anyama no me ma mi aka che me ka se me kwa so o ka che se me kwa so ne mu me ko bisa sanka ho wona ti ho no eh asa no ya kwa ne de ya pagya o afira me ku be ko bisa se so fo ho kan so ade ti na me ko bisa ma me pa shebeti makasa me ba ma ba ho me mo akasa na unim se me ba bi ehia me pass se mama e dan ni na obey o ya e ma hu se eniema ochi me san me ko edu busum be de ho me hu but amanfo frame se se de akola no e ye no me nsole o ye den hu but microphone frame oi mai na amanfo frame wo ko obey nche ko bisa ne problem me pa to me ko to no fie ana me kokko no hu kura onfa me fa na onfa na to hono onfa me so bobo onfa okay me ba na wo ka bibi mi tie wo so dai onfa
me pacho so no kre se so fun asoso me bedwama se se nsam nyina ni ba se de okay de mujitum se nyina ye no kre no kre de but enye hwe so fun me odi makohoda me bituwe me ma me dem me so fun de e fe na me ba so fun so me pese ye hwe facts a e kire se be mai eniema nkoye call free na dwuma maba omo so oye den me pacho omo se nyani yenye ma me nkase pacho obi timi fre unwa we oba osi uye bayifo mi nya wadwuma uye bayifo mi nya wadwuma so fo se uye bayifo ye adwuma otimi ka che obi se wo ka me fie bayifo ho na mo ye me ntimi nya wadwuma nipa na be fan so me boti ye adwuma no ye site wo no wa bongo fo bebre bayi na wo do ma che de no wo de bo na me if you cry obi se no be fo wo ho ge obi aye na adwuma ge obi anya ni kunu obe ware na nsanya o even in fact be 3 months of 4 months cram by when nya be ma obe no ho ade o ka che be ma ne se ma be ma ne nye ge no ho ade no ye no ho ade a wato won wo de ne bo abele no boy na mfi na boy no koye ge no ho ade koye no ho ade bi o ma sa ko me kan wa mfi no akoye no ho ade o mbeti na tum o mo se nye me ma aminti obeti na ko mo nye abone a o meti na afari fo ni na se nye me ma aminti a ko meti na tum afari hifa ha ya afari in carry afari o mo se nye me ma aminti a ko meti na tum oni na so eti eno na ha o ma aminti a ma o pese ma ti wa no osu obtoro bi o timi twe wo hu ma amini wo twem na ma mi so twem ma be fre no mfi ni da ma mitimi tena dem no suma na dia de unu abayi ke wo chise nkofo bankofo bayi ma mitimi di number mitimi di na opa mitimi di your friends me bra number ma no afre no obisa nsisie eti e bie tumu aferi krodua ni mu a ye benya nkofo beka yi ma say yi ma bankofo bayi benya nipa wo ana wo di tu nya benyi so benya nipa o mefre mo mesra mo dia mo ntum kranko enebeyi ani aferi enebe ni aferi meba ho sisi a na ma be hwa de sofu we a woni ni na mu de pa na odi ayama de an wa ayama sofu de wa ma me nkwaje wa sisa ma brabo ni se kenyina ahye o to ni kapre se ya o ni kapre ni se no tio si se ya ma me o bo ma me be yie no na sa be gino ma minisco na ma me ase gino no osu na ya je dia sa dia ma no da ko fa nyoma o de fa nyoma no sa dia ma sofu na di odi bia no sa be na se ka jense so onim no esi wo no bo be su na se ma mi su a o bete no wa su ama de achi na obi enfi Ima de adwuma na wo yes say me installation what that say na ko installation na hu obi an wo bo ne bayi me obi abayi ada na sofu jata na wama o say ndo your friend say ada in friend no o sunwan but oji true mu say obeba ne o ka say o hwe so obeba o hwe okay ada na e bo ma me deliverance when e do ma me call sofu no me na me de no koy Abusua bra Facebook bimba mo akire made bi musisi a bra Facebook insure 104.5 Mr. Otubi ka be radio bi bra YouTube insure TV Fall TV to Adom TV TikTok ni dem insure 104.5 official hima bi yen show video no me pase edika hwe ne ma me de no na ya be hwe deliverance a otwa onua bai na yen hwe de video no me pe with the voice me pe video no ko anti Mr. mo Monto bobo na ye mo me pesa me te de all ka wo mu no enti e wa ha Frankis monsa start na foforo na ye mo ne pe na ye ente voice and I just want to hear the koso Hey! Nhyira FM. Masala. Ele ko ya na mo sai. Me na ma atete. Na me yi ni ba so me so mu. Ka me posi kire wo ma no, bo so me na me ya aduma ka kire wo. Ka kire wo. Yi wo meti. Bo so me di kire wo.
Bosom di chiro bosom ya juma ka chiro mu. Ha? Dia bosom be ya. Ha? Dia. Na dia bo di chiro me. Uti mi modi on. Adenti. Mama obra bo on. Ha? Na unti min kam tu min chiro mu. Uti mi modi. So. Ke be yo ma me se ya. Sorry? Say John Naso. Video no Anayabon Ima. Your mother carried you in her womb for 9 months. Now Oyerepa park so say then came to me and what they were according to Sofu Jatana last week. Is it fair? Yeah. Deliverance and all bono. Deliverance. Yeah. No bona home ni sane. Omusu omukrom ho yak, ye friend yak. Ensu busuma wo mu fie. Asem we na betun ya carry na de. Busuma wo mu fie, ye friend yak. Ma me nim sa busum. Enti motive ma odo ma me call ho ne ye den. Motive am de no call say me pese munya adwinsa kira. Ado ma munya adwinsa kira. Why suma de ewo akire no enyema he. Ma me. Apama edi misu no ho. Go deeper na me hwa de. Me say apama edi misu no. Efi me ma me fie, me papa fie. Fie am say akowuwom. Ma me enye easy. Enye easy. Me na me ma me we. Me ma me nti. Akora wo me chen ko school. O ma pefa akora ni fi akora na se. Akora ko school na fresa me mefa. Oh, akora ko school. Me ba ma me mo mata me say what was the motive ma odo ma me ko ya nti ya ma o wiawia sa. Ma me ena me ka che say ye busu ewom no e difficult. Enti na me peso for betimi. Apaisa apam na maye. Enti dey na ka kire wo ma me a. Wo ma me nso ba ya na no ma me. Wa ya na me no ba me ye bewu. Wo say na wo yare. Na wo ko. Onyale. Ha! Imano yare. Sofo no. Okaje ma me say. Obetima asam ma me ya. Ne ma me sisi. Oso nanti a wonti mi nanti. Nansi na yale ne ba. Nansi na yale. Imajai. Jai dia wo kam no kure. Na ti ya ne ya. Even me bra me di na chi. Ana to nnuama no. Sofo no je ne ayi aponche. Hey! Oje ID mak mini sofo oje ID mak. ID mak oje say pack ni na. Aso me nim dodo oje but ne me ka cho ne me bu afu nti me. Sisi yare ma kwanche na eba yo me sraw. Tie yanko. Na me se oje aponche. Oje ID mak. Oje Don Simon. Me nim sofo oje Don Simon de ya kwanche. Flo. Ima. Let me do kojo number ma fe na busa no. Well, the last one. Flo. Let me the number na ma no busa kojo ko na. Nyama na wode ko na. Toy, me na to nyama no. E ma mo de me ma me ho akonkyere. Me. Oto ade yima. Me aponche. Oto aponche. Na sa wo no nya bone so na be. E wo ma me ko. Me to aponche ma me. E na me say e bia sa apam na sofo no nam so me de free so no. Onfa nye ma me. Efru ade ma ba me nua no so. Me nua de odi mechi so toy. E de koi. E to aponche ne den. Aponche. I don't work 7. Okay. Kosia. And some white filter 7 different. Okay. And I you know. Eddie. So say Don Simon kan. Hey, Flo. Flo. Hey, Don Simon no wan. Obiant me kita me life. Me tie die. Me ma me fun da ko. Ebi kwa ne ba no kura sa ne ba. So ma me fi ne ba be. Ma me do afri ma me mo. Oboa. Me ka bi bia. Oboa me di be sem. Me ka bi bia di be sem. O ba do by force. Papa wuye. Amani fam. O de why? Me ma me e da so ade yie. Ko ba bi ba. Wa mu me na ma me bire wa bisuele mu. Wa mu me no. Wo. O ko da ties na wo share wa ha o. O mu me no. E ma me bire o wiase. Adenti ya na wo kasa. Me ma me timi ebegina manim ka se wo so di sofrete wo bre wo nuan mo koso wo afi se me e na me si da wo dam no wo afi yes ade ye na no so do ta asase no ka wan so ade ya nta asase ka be da wo si da yes me ba na uni aba so e de na ko sofo no me na me no ko e me ma me wo ko ya kwa mpa bo bro 5 times only ni I was suffering. Onu anka se na busuafo boli be yi o na ti ho no onu na busuafo boli be yi ne ma me
ono ne maame bi na bi na no body be ye ono na ti won no Asam na je o. ono ne maame body be ye me papa busuafo body be ye me na body be ye Obua. Me ba yi matobo. Eti wunu aba yi so de ne kopɛ de ho. me nua ba ono so sa me de no kɔsɔfo no o so deliverance Ana wo so ko. boy o so na duro Bukotoje. Oma me bukotoje pa. Me ba ma ye hwɛ video na ye de na de asem we ye ntimi nkan wi. No. ma me tie Unim sa so for na send videos no ma ye o. Unim sa. Ma me hwɛ wunu aba ne video no mra. Bra be hwɛ bi. Na eto ne kan wanya bi aka. Ya de ma me ne koye. So for say sunsum na edi ne so ne ye danchem. Eti ma me wi ya park so sa aboa. Ani asa de onu aba koye. Ye hwɛ video no mre. Akora we na be fene. Shemanu. Bangu. Shemanu ga do yamani. Hey. Shemanu. Aniyama. Sabu bintimu. Bewa. Ise ma na wo. Muso me na chiwi. Ya moja na machine Muso me chama. na chiwi. Ha? Muso bi achi. Muso mi chiwi. Na ile na chiwi. Yame na chiwi. Mona mugu mani mase. Se me sofo frakadam. Sofo sei. Tumi bocha me ba no bani ni. No madam ni ma ka kira no. Ka kira ba. Nyamidima. Ayi ho shedodo. Ah? Oh shedodo. Boy mani mase nkola kwa nipa fibia. Na wo de ni diabo. Mbe tia mo so ka se no nyuma sitie. Ba bi se mi ga mi duma ba ya kwa ma. Hey! Fara mana wo de konta, wo de konta ko ma wo ba. Ma le ba wugo. Banko mo na. Ha. Ijo mo na mana wo ko shere sa. Baba kunu yere na je yo. Baba nkani karabe. Aha. Baba de. Ni baba no. Baba de. Baba na ni na yenim. Baba guluma. Ena na yo se frente. Yere de ni mo di o. Nti wo de contact ma wo ni mi na wo de ma no. Minim ni di. En command di ma en ko bai. En so ko na mi sani di o. Dia no. Frankis. Ade na si we kire ma hu Witchcraft FM adana. Video no Obia says not visible. We are not seeing. Pacho. Ye ba video no nya ma me ne de na ye ne ba no. Ne ba ne de e na ye eno ne ye pa hwe ne nsam a e koso. One, my question is there are a lot of questions to be answered. I mean a lot of them. Are you ready, Yamo? Na wono, what's it? Then you don't call. Me adwuma ye century pad. Ye bi wo ne ben yono na me adwuma nti machine twa me nsa. Ah odika de me ko anumere. Okwa no ko bom deliverance. Wasu hunhun bi amba. Ana osa de chia me ba. Deliverance obon ne say de me tie me pese ye hwe bi. Deliverance obon me say. Because deliverance are so for what should be any so deliverance muda. No, so for the nsam ye no nyina. Kapum say. Afi masu ni na hirin de hian say me kan nsam a me ye de me so na firo. Obehwa ba bi obusa me say kura na say hwan na minim no wo. Ana me sha say me body me di fuse no me body me boss nya no masa boss nya no masa boss me tisi ya me pie ye na na me sima osofu no ka chen say baby obehye me mabu no kun no ka chen say me ni na me bu sofu na obekum ye fi wiase na me so omo ano me ni sofu no ye dede na mamba me say enkoso soso ma ni nkoya asem anti woje ohun free dan ketwa na ya bum deliverance ti ma me bi ko sha samsama Ne le na cho. Nyame na cho. Mo na mugu mani mase. Se me sofo frakadam. Sofo sei. Tumi bocha me ba no bani. No madam ni ma ka kira no. nyame juma Ka kira mba. nyame juma ayi ho shedodo Ah? oh shedodo ayi Boy mani mase nkola kwa nipa fibia. Na wo de ni diabo. Mbe tia mo so ka se no nyuma sitie. Ba bi se mi ga me duma to ba ya kwa ma. Nhyira FM. Fara mana wo de konta ko ma wo market. Ma le ba wugo. banko mo na Ha. Ijo mo na mana wo ko sere sa. baba kunu yere na je yo baba nkani karabe. Aha. Baba de. Ni baba no baba na ni na yenim. Baba guluma. Ena na yo se frente. Ye de ni mo di o. Nti wo de contact ko wu ni no de man. Minim ni ti.
and command did you and go by. And so come and send you. Dear, never Woman, what is out of Mamma say, me five commission, formation. You are married. Mammy, 1 city. 1 city. Nhyira FM. 10% 1 city. Not a man. Yeah, Elia, I have a good time. Elia, how do you and I'm in a nature. On one couldn't get on the baby on the two. Minam Krum, would you make German see the need to meet you? Fire! Oh, yes, you more Johnny. By tender. 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 Fire! Oh, yes. On one gets a cool nature. The court will handle me child deliverance. Bra. Hey, na deliverance aye timid nsam ye nu ahwe obi ani so wam say there. Oh, you ma me ko be china so. Me ma wo enye sofu no ma me wonya sa. Ti wonya sa. Me ma wo share. E wo video ni mu. Sa ne so no kunu na etwa video no. Ono anu kunu na etwa video no. Nti na wo hobi. Me na me ni ho. Sa me na me kunu. Enti ade me kunu anu ala de me kunu koi. And then, oh my yama, me kunu na ja sole no. Wada no komiseni. Onena mo basa. Onena mo basa. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall die. I want him there. Nye quotation or the amame no. Ma die no ni mo. Shall die. Perish. What's it? Perish. Whosoever believes in him no more shall perish. Ima. Enti without na osofo. In fact. Sofo no nye hwe ye ndi fo. No. Me kantam. One kantam wa. Me say one kantam wa Ima. Say me. One kantam wa. Sa de na yaw. Na mu ba dina twa nkotopo a. Me say na me fo ni pia ha. Nyame honkonkro no. Ombo me to ho no. Na say mo no be di ato agu sofo no fi. Nyabe odi yasema ye omo de creation date manya wiase ni na hu nipa say di wo ketuwa bi ebe ko akire na fofo na ama womba womba oye ma wadi bo bebe oba ha ko fu be hu me say so the member no professor mba no so ma ha ko be bi so a mo kan ko fo ko be hu ko fo mbe fere no deliverance even yes we try be video without the consent whereby say you are saying say your friend sumba for do mo say high for I no kure tie when you sumba for do mo say high for ma tie Ima tie me tie asa no if I'm supposed to dive deeper into the realms of the spirit radio so I'm telling TV so can say baby achiro I'm telling you whom is ana we gisha me san I can tell you a lot because I'm seeing a lot so me can say me can say much wa metimi ya kan sembe bri achira osofo no wetimi nkam half nchira. Yes, I'm telling you. Sir? Ani wadu achiri. Ani wadu achiri. No so na su. No bunti atale. Tie Ima. Sure. Sapa say Ghana ha Christian Council. I don't know what they are doing now, but say deliverance is in ko say dia. Sebewu. So obi a be deliverance na boso mbefa ni mu apie obi a wa akora wo se apam bi so o ma mi nso bi wono so wakobo nkrom nso di wonu ba bi wono so wonu ba kunu so deliverance sinyina ekwo say dia then o de wa hwe de ekwo so wo yi e yo fe ye no kure adi da ho sinya no kure me de sofo ne de ma me etie obi a ne ba bi ani gidie wo Mintimi nkanchere yima se bonya isofo no hoko. But I will blame you too. But blame you no me de beto nche. But osofo ojatana. I gave you the very due respect because I work with men and women of God. Intimi di oboni ni di asafa tamao. Uji tum se obeba. Udi juma bi mpo at least kachere yese me di juma bi. The same way it won't end here. Sa kwada say what it and fa hudie so by casting demons and then out of here and then my area park so they came voluntarily there
but se wo nkyere mu bia it is better so be ba be kyerem. Other than that yentimi nya de we television so na let it go sa kwa into pa bra na be kyerem se wo ni nkyere mu bia nso kyerem a at least mpanyimfo hwe asofo mpanyimfo hwe Christian Council me san bodi biem wonu mo hwe enye pi na ekoso wo Kristo mu ye good asum na ni mu ase sa se hunu sa me na wiase no kra emmoke o mo sere na no hwe ha obi so betu konfo bia ye wiase no no te ni hwe konfo ni se wo kom. What kind of lifestyle is this? 03220835818283 make Accra the outskirts of Kumasi na mensha wadwenkyere. What do you see? What do you want to say? What do you say? Ma menye wadwenkyere 10 mesra wo TV ni je nwe ni eyi wo ni ekoye ni mu anu no fi sebre ni afa ma mehwe so obi ewa homa no so. Hello Fudi baby afrafi Midiani ke ebu am ka fi Jakobu Ajarenti o mama me mama adwuma so mama nyina adwuma pa na se di anu ode ene Christian Council wo pa dia wo mu fom na nsi fom do mu hwe TV so mu hwe TV dia wo mu hwe bi na wo mu gu aso ni bebre na we nte na be ko dia babu bi maami aso bi ni apa asu se dia se ye twa deliverance dia eni nyina be wu omo oni mo ade omo de ye omo ti aba posa omo ti aba posa di so tim kwa na wadna. Okay yeah nkoye ni. Hello enough din baby afrafi premise set free kwapon. Okay I just said you if I show ma me ne ba no na adwene nye ana fe so enega na fo wo mo so mo ya asofo wo mo so preachi wa bontie no obia ni ho ye nyankopon nipa e wo se yinhu na kana fo ya ye ama eniema bi e fa ya se ye de honhom ato ye hu se ye nkwa ne yasum nyame iti kwase afo nyina asore se wo so wo ye nyankopon adifo medama se. Okay yes that say hello Pastor, good afternoon. Good afternoon, Medodi. Baby, I'm Frefi. Yeah, from coming because the first and Tumampo. Uncle, yeah, Asan. But you share, baby, a soft way, but live here. And your baby, I can say, I saw them cry because of over this adrenaline. Wow, she cylinder go drinking as if for what to in a beer and also could be deliverance. How come? Oh, that would have it. And I will have video now direct to say oh bonus. So what I say? Into Momo Brenton again now the can be so without it. Okay, yes, that's say. In my man serial. Also sometimes Omo one channel see faster and better than we know ourselves. So name a kochewa. Me can't say what boom. I can't say that. Maybe. Me can't say what boom. But you need. Debbie, one only the man fa. Me say you need a psychologist. Me can't say what boom. Psychologist in Korea. Sir, to me I'm so me forward down for so. Me normal. Open madam for. Oh. Huh? What worry? Me worry me. When you do it, time you. Hello? Enough would you, baby, our friend fee. But I from Kodama, because hotel crew. Thank you. I'm ready, the members of the can say the best soften. So, who said you were honest a hammer, men in the manual. So they were Timmy who you know, Omwa. Now, as soon junior day, a mercy, because on I didn't know who. And I won't crown home from out the energy. Into one more, now, my men in the Busiana, as from junior day, emblem because they are cousin, I had in it. So blunt here come, we say to a partner, they are cousin, and cranny. I had into soften baby cry, or no one who I one who problem, the Omo said the one who did. In the same, I'm a woman to me, a woman I day, everywhere. One more my problem, no, if you are not from Jim Lefio, Madame. Yes, sir, yeah, that's say hello. Hello. Would you baby of Frefi?
Mpacho, good afternoon. Good afternoon, me do Uji baby afrefi. Me pacho me Elizabeth. Me pacho dia blantie ye dia ahomete. Asori ame kwaye bo deliverance ba enye sei. Me dia me di disablantie no na dwimu akakaklanti. Mo nhwe. Mo fa ne kwa yale sabia na mo nhwe. Isa me pa na me ba ka kire me sese ya. Bisa wutie ni baba no kra wo se maame no oso a yesense tela machine anu odi kokoye adwuma no odi ahwewo na ene wo ye friend say ablante wuti ho no mo bo wo maame a wawu wanyem aboso menkono se oye beifo onhwe ye no me pa maame ni sukura edane no me enti onhwe ye pa. Oh, yeah, that's say hello. Mami family will be so soon. I'm in Shadi. Hello. 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 Mena fudi baby afrefi. Oh, majama kase fita kwa mdina na kwao. Yo, nana wadar ma yente. I'm say the ekosu ono mese sofunde mumbombo di sembe huno. Because anya asofu bia no ya sofu because sofu no hwe grievance no bona. O chese hwemenim. Maybe sofuno okwatumi bi odi yeduma because your body rivers are and yes and ye. Wo hwe oba na ka se on pese obahwe sofun nenim kura ba na sofun for since on hwe nenim pe na adwene ya asesa ti me de message say sofun de mbombodi na mo hwe no because ye obi mo de share sa na say on ye obia na oye sofo ebo otumi bi na odi yeduma ti message say o mo hwe no na ombe yi na no de wa say okay meba stylish fa ojatana na fa na to na menhwa de so be fa friend number no na menhwa de sisi me sa ba phone so but I have two strong questions emma mumienu especially your mother mami ko evangelist wo ye sofo na hima dedi kan me chia nche hene madam waje oso dada yenko na hima de tie nie yese besimpa ne koni aha yetase ne panyansafo sofu juma no wo ho da bia mta ka se Kristo wan frɛ kwasea ofri nyansafo ana sofu juma no 1 Corinthians chapter 12 verse 7 also mo bi nim de semka ene nyansansem adoma chede ne gwa hodo na hima adwuma ne ye ne da ho no ensem e wo ho no so se de wiasefo si ho no nko ana se de agidifo si ho no nko nti ehia manyansa se de ne papa ka se sofo bo deliverance hwemanim yes and ye Canada eso hwemanim because nyankopon o ma Moses na say Peter and John got to bubuani na the beautiful gate also Solomon that's right ana Moses free be possible by Israel for to me ahwenanim nti eno de nya say no na chese nipa no onye dey onye. Okay, let's tackle the most important point was ayi big akra bi me kire wa ya bekwa baba me pesa wo so ba bi na me hwade adwuma no nimdie bi a wo ho na menua no wanfa nimdie bi e wo ho two se media na me hwe video no me hu se kuku bi sisi wo me hu kuku na me hwe pa kuku me hu bansere kuku a na de danger red abo ene onim so mo pan kuku nyina wa so dem am say nam ka se nimdie e kasa direction there there's no there obi are in the direction na na hima de tie ni sofu juma no ejina peace so ima okra da ba fiada kada da ba na hima oh na hima mami ye fe be impartation I think you know say English no your bad impartation Moses urade ka kire Moses se fansa to numba Joshua so impart de wo mu ne yede e ma no Joshua nam obeye nyina ye de na wo Moses mu nti se sofo a wonye papa de nsa to so a no impart bibi sha won so a na ima the second show nsam se kunni a obekuno impartation no a lot of nipa bebre na regret omo family
2 pastors. Okay. Because of impartation. True, baby, Bobby, ade no. O just ofu bibi enom. Baby owo. Tumi ekuta no. Wo sha ase. Okay. Etimi di uso. Yeah. So oma items. Ko kura no ahohom di wachi bafie. Me kire wade bi. Ye oba abu school. Nigeria fo bi ba ho. No mkuta ababi. Yento. Ba ko bi aye 2000. Oto 3 asoda ni gate no. 1 2 3. Usi asoda ni waduadua. Nti obi wura asoda mu opa. Na adwene ni bibia kuta. Impact ni nie. So to so funsu. Menka say me de minim na menka. The items. Yeah. Because ye kanchi gu so amfana. No de aye. That's all. Yeah. Enti ebedi ho a spiritually no no waden. Apam. Yanka no wasamba ne ma wo wonyi ntumu da. Yeah. Na de wo ho enti wo hye na se. Ni sunsum na basa eda wo so. Enti sesebe okoto so obutu yere so krompa awo. Hunu bani aye. So. Eno de ye adwuma. Na ya maame na me plemu ne kakra. Jama kola we anya vem ewo so na say beginning na ko baby. What na nante baby? Yeah. I read. So ba ya maame out sa wa hwe mamu. Wa so bansa. Adi na ko bosom so. At the same time, wa oba no kura se me kwa asori a, o se asori de ko na ya chini. Yes, I fetch it. Odi nsem bi se sha kola ni tiri mu a. So bi kan sem kitua bi fa ho a. Obaje adi. Yeah. Ye blame wo ba ne so fo ngo a o. Obaje adi. Ye blame waka ho. Ti maame ne beginning wa anya ba tan. Ana wo hwe nso no so pa bo sumsum ene asofu chini no. Sankofo no wo hu. Ohuru kotere kro se baye. Ti saade no o de dua kola nam. Wa ma kola no so hunu se baby o ya na hokwa. That's all. O ti binye bibia wa anche. Bibi ha no. Se ne ma nkoyi a e obi na ye no. Bosumbi we fie. Bosumbi. Enti wo ma kola ni nya fa de ntitie. Na ma nipa o te sa me ugina mani make ma hye nkoma mu asu. Ya na ehwe. Because beginning no why frustrated. Wa dwene no. E kire bibi ti de mbeka bia o ye dai. O fa. Enti ya maame no sakola no ekose ya beginning onunu se mantete akola no wo nyamesom kwan so metene nante nti dia udi aye no eso abani ana yenu aba no so no wo yenu aba no dewa ya boni deliverance ne na de ye bi a wo kana se me o ka trem se eye sofo no animu duro ne bibi ntina na o de kaka sa menye ni some amene se so ne mene niti no kobo yakidi me pacha no ne ya mesofo ne maame ne de ba ma hunu ba bi so ne mene ne so ga me ho ana maame panimu tie oria na wa sha se o sai take kan sembia no so ayo question mark ho yeah ene na kobo bu kro bu ene na kobo kro bu sumdi na usa na ma afemwe no pa de ba to ya kan sembi wa ha ba tie sofo no bisa branche we se bosom be na achew no ababa we se bosom be na achew unya bidin boy enti se sofo na me bisa bosom be ndi na wo boy de a na je se me pese me kire se o se bosom be na achew no o pa boy no o se bosom be na achew no na se sofo me bo deliverance na me se bosom be na achew de na se me bosom na achew o ta se bonidi that's all ana baya we so sha se wo kan sem ma uno na wo baba no e ni kanika no ko fa asma brand baba no kanika no yeah na ma ehu to the sense abaya no so na abaya no so ahase kan sem bi ono so aka sem hwe etu obi ansi so nipa ni ho awo bro obi anu awo so wode niam agugu de hunti ne ho hyehye no opekwan apie na tie ni statement wo se dodo enti anti anu so e no kida na papa o de ade bi gumaso to di bi gumu ansana obebo deliverance san o ye no naima ade ba ko ne se sabio previous na maame papa ide would buy the wakoho yamu wakowia wadane ayi aboa no kra so e denchem wo so koya wasan ko fa oba no se onsan ko ba bia denchem ye ayo sa ade ti na so mame as I say a damn power. No, what happened? I wow. And now make time, some are living in what say a few. What you, my poor dear? Oh, mammy, open so to play.
ma me no nyan me o person oba ye say no nyan me nyeso otete me o nyan me so funu na betete me wo boa ma me tie ensema wo nua na ka no ya de sofo na sam no ele kwan a wo fa so ko ni nche pa o to nche ade o ka bia wo twetwe wo ma no wo wa ko ya boy yi kasa nche so abodam dabi na de ho de kura wo wa ko ya mo aye de nche kasa wo age sofo na gina tension eno na em say ha ma me no that is the I don't cry them de hia wo wa ko ya mo aye de nche no wa ko fa ba no so aba so me hippopotamus so me enu na gunso na bo ba ko ne ya na ba ko ntaza wo ko ye na wu se ho se sofo no ya de na ba fa ba ya no so de ye de mame akoye onu anka so ka chen so me sofo me di na chi o shepa o de nti me fa me tuma mbon nti me na me de na nti onu ti wono onu aye enti na ima de meka wo de mo anu nsi na meka na me de manu asi nyina na se nukurani niema bi chia wa ha na niema bi chia wa ha le ko yesa de nti ama niema bi chia wa ha no firi maame we efiri maame no se oba na oto no onyi uni da sa apam bi wo sofo no a I'm telling you woni wo baba yi nyina plus wo baba ma nyina muti shase that's all because tie me ka sofo no se wo no so ni sofo na be bo apam me adu me tie afisa am born naima ona na me tie bon ka se ka sa nyema ni furo mo so a naima maame wo wako de aya wi nyina achi wako asan ko ka kire o baba ya tia o ti o se o maame o bu nkotodwe awo baba ya nanim sa wo sere no me enko sofo no ho ye na hu no ho ndi awo pepa chonya maame na de me bra ba so be fama ko na enum wo se obi bu nkotodwe o nim han pepa chonya maame nka saka da bi ya time na wa de bu nkotodwe o nim me maame so maame na bu me bra ba o maame bu nkotodwe o nim se me ko na maame bu nkotodwe se that's right sama anko am bra be ka se me mu ana me bra so mo an na hwe me ba pe ni me ba mame ntie o na me radio ohima me de say the evangelist ni na ye ma no kurani say me ti wo ye na me mai wo ho junior me ba junior what na me store sa de me ka say junior e be ye ye nko asole empire eno na ye de ye nim nya me wo ya na enim no na wo no wo so de ne wo so wo bansa de ne ko bo so mo enem mere ahodo asa amiensa ebro let's say aduaba no otima me free akono of ko ya mamresa wo no wadua aduaba no enti problem ni nyina aye wo okay now ima menye ne say emma me pese ye asundwe ne epe for now mama for now baby ima nkomo no wabo aba bedru no eye se de wo de kire no nti no so akoka sofo no and wachekere me nsa agumachi se wo ba no pese o take sofo ne on wo mrakwa bi so we can support her so person take sofo ne on wo mrakwa bi so we can support you but say prempre ya meka kire ma say imenya sofo ne kire die ne die minti minka no sa for the time being yen so wo busua ne die ne ma wo ma ameni wonye kura wo ma ameni no wo ye baifu kura wo ma ameni no misrew ene wo ma minya esan se what is apam bi na apam bi minim se kwa odi omuko onyina ye odokwan so se wo bua amom so ye omuti afrim but now omo se sofo no omo ne nanti bi mo na wo sofo no no nanso wo sofo no no nkire se wo ma mi wo ne benya ole mo sofo no kwa no ka sa se kwantene enti se say me ba we did say philojai ima me ma wo enansa okay me ma wo nansa kotena se any woman mean solve whatever it is but ya ma me ansa na me hade me ni do man bi a free me mu oh and the men kasa da a free me mu and the men kasa say o ma me ne wan o ma me ne Kristo asa me bubu aha na o de kwa na negative no dabi imate mame ima wa comport wo bebre bati ma be ma ne nkasa sofo no ka che se wo sun onya vision se wo ya amroba why amroba pe na then wo ka che ye say the first encounter wo ni unya ye no ene so onya revelation say wo ya amroba na wo ye decoder install our fepai sofo no nkasa now who do know yam roba on kasa so da me so for nkada ima me se be chia o mame ima tie ima doni e won ya pare ima tie me ima re manim dabi
Mama, you must be a child if you plan as only. Auntie, I had the other chair. Mean yes, so. Mean yet. Oh, yeah. There's only the mamma mean. Oh, send no one to think why they would be money, be money scar. But I said, don't first don't. Then a bemasado na saba. To be bien will be never penny no. Never penny be bien. I do the air. Be bien. Emotions is Obwa. 36 years. Maybe I'm in a weighing card by any. I know so from the body date of birth. I saw for no about date of birth be. Obwa. Yeah, in a weighing card. Why 36? 36. Your chair 3 years. Mami, Ukayo, Soni Babero, Babe, oh, Ukayo, Soni Babero. Abrabon na for mo. Enti se wo yesa obadwene saa so. De atwa mo mane ntwa mi ma. Enti na meka se. Me mpesa ima hwemenim. Me nyina nkran ne mo ntete nkran ne. Wo ka chense me hwem mami ye. Me papa, satana mo SS. Mami jam papa abetina kumase. Me mami o de ti wo jam papa. Nche no ko wi. Me papa wi ye. Me mami jam papa. Bisa se ye wutimi ko yie. Okoyie. Okoyie say. Santasi ye no. Ye ka o yo no of okobi. Me ko bi. Wo ko no. Me ko no. Ye no wi ansa na woko. Adenti. So woni me. Ye no wi ansa na woko. Asemo ya amfa ma. Me papa owu ye satana mo school. Me wo school. Na me ni se papa ya first ye manim papa ye ko. O se he ima. O fe me kurugu. Hwe o ma me ye. Hwe ye o ma me. Oni me busua. Busua wo mu. Hwe ye. Na me nim kra se me se be ni 3 days in week na papa free mu. Na abaya bia na me fa mpena o school ho. Ba me na me days I border. It me high die. To oni abaya de dem a o se obi abo wura dem a. Na me se de bia oni no house obi abo wura dem a. O te say ye twere ye ko fie o se ansa na me feel like so papa free. Na me se ene ebe ya abaya na me de da ho. Ade bia abo wura de bia na ke na ka. Ima me mawo nansa ejuada. Mamenti asem dem feel ho. Debi ebeba. He? Se sadia enye na Kristo o se ankofo ko bi sa ne se empra he enna onipa ye mfom so ayemfa nche wo se say. O kan say. O me pese mete o kan say. 77 times 7. Ampra would on soon post at all. Times 7. Na ye da ye kan ensuo to a egu ahyawo for so egu am Robert so am Robert kobokro no bompa erade fami kobra enti se nyankopon no a wo ye nyina ye mobo no wa kire ye se monfa nchicha mo ho emma muntie ma ofu asem di waja ne wonani sofo na nkan ankire wana waka che but me mama de no way se me wuda kwa mama me somebody say me wuda ma ba me no kura na me ka bo me so me mu munya no se enyo no nkwa na emeba se ka che won se we si do no wura se bi bra ya me mama say na me do ma me o me mama na se no so do nti no de wu chinchine no ye bua ne force wanya de but e bi won so a oni capacity no so obetimi a contain are say me ba panyini e bi obo asesa nti odi nyinye ebo no de wu wura anu so yo do nya kwampa de akwa me ma fa na me titi no akwa no won ma me ten u ka se topic twure 1 2 ontimi twure me be fa akwa do to a donation school to ase happy birthday me admission ko 36 million akwa no ko school me na me akwa be dwale no I didn't for bus to call. Mama fa kwa nako. Ya wo ne wo tie. Me ba o ma be fa kwa nako. So me o me fa kwa nako dan ka be my chef is off nichi. O ma ya me na msi we enya we na bebu ma bem. E de we so na be ma me no soft ntematete. Tie. So ntimi si ahoade Yakobon de ma me. Evangelist. Me di me ma wo. Ene ne nkasa. So for now someday I'm telling you I'm out of that issue. Is something that is spiritual and it must be dealt in that manner.
ye de ano ka ne sey emfa you say bibi bo bibi mu ansa nti me nka ho asem but physically we are here for peace so we nyankopon sofo o ka nyankopon asem ne de wase munni me mransem so mransem ni bi ne say di waja ne wonani and we will definitely force you to do some mransem no so ebeye imebeye yo ebeye pa et evangelist me de mama enene nkasa ebufuo woni mu eya woni mu pii but mama wa di konsijuada to obuase kaka efi wo mofra bremu a na kai se rade de ebone akyeye ayenso ebetimi de yema menom de akyeye enya hwe me say Yankopon de ebone kyeye ne a yenso ebetimi de afoforo de akye wonum enti manu mumunye start to wotirim na to obuase why what you say mama Where who can say when you ask him? Onya asem abanya amane Philojai me na dey zim la I want to pay busi e be twi ansa na yeyo me ya chimatum be more than 5 times me I saw mommy where you da where you me efi baby efi nyaminti me kwa me sapi we kwa de omo de be free ne be yi de me bai central nyaminko a I know there won na me ye chew me deal with guns army guns nti na make us so for na say onya vision now your armed robber so for no on kasa oh a message wa ha de nti na na kasa o deal with guns so mo na be twanto guy bi wo ne be twanto ma your friend say task force na be farm onti na nya no kore task force na be farm mama yanto your boy ade ba ku na minim ne say Kristo timi ade nyina ye wan kasa fa nefa ni ye so be here deliverance me ametimi about deliverance am wa fa urade ne ye because baby am one na nam ne de nya urade akwan no mama why ana won so wo ba fa urade ne ye na me ne kwaso baby am akọ no a ye de ade so ohwene wo ba fa urade foforo na free so ko baptist na ko me so ohwene ni wasom no enam sinti wo ba fa urade foforo Bible way wo ba fa urade foforo ne so fu wo ba ye hosan ka chen say asori na mekon mi se ru aso foforo bi abi o baba mi samechi enkuru aso foforo ima obi an kata ne ne mompai ima ye mompai obebo ana memo Odum nyina era ye na wase ewie osoro ne asase ye fo ne wutini ora wudinti ensem ya yaka nyina ye gyae ede ba wanim woni ahyase ne ewie na onim daachi achirichira de nti uso ano ntem ye gyae yi made ne hye ope enye ho seresa asumdwe mra ba biara wonu miensa anamo anante akoduru na nya wo peso erade wudini abo wiase nyina ehwe ye nti madanse emra ne nkasa ye wo na waye ewo Yesu Kristo dimu ene abompai adom nti amen abusa ya hoko she video no aba wiase wiase nya wo gunu eno na wutwa ye maami abofra ni so ano hye nya wo de hye na se na hye nya sisi akwakọ wiem sisi an yokum nyina ne pofare ban nyina efriwo ahyase no wo de ni chinchin malam so ne adunsefo so ne asofo just wo san tu ne for crisis or pass sorry a obetumi asan de afa ba bia akompaibo wo de sadi we na ahye na se itina wo expect say sisi ana wanyi no den suban no ona na di sisi ana otu ono ansa to me make a decision ni ope na obeye vi say nya wo de hye na se no eno na woni na sisi a wa twa ne ho esan bo wanfa wo beyi nyama wo ye no sisi a okwa fa asem e de ba beto so eto de bia nyama bi wo hono ma ye ya emmoa senka ye ma metina afa e no de sa afa akotena no e kyerɛkyerɛ ne mana nkenya ni se ne ba be ma pani wo tu sa na mo wo e bo ne beyi afi na wo be ka kyerɛ se de wa boda sabe na adwen na tochema mum ye fa futuo ye fa mfrim na chinchin e fa hwembre ye e chinchin adoso ye pe asofo tese ene je se yante ni eto na mo ne minika ne de akọ na so ono so o ma na ni na ho se ma me de
woyɛ dɛn wontumi nkɔnkɔfo bi maame ɛmfa nyɛ wo maame ɛna yɛ baako pɛ wontumi nka sɛ ankane no na wei ɛyɛ me maame na sisi ade ɔnyɛ me maame sɔfo no a wakɔ akɔdi n'akyi no yɛnka sɛ ɛyɛ nyamesom deɛ ɛyɛ nanso ne maame deɛ ɔno ara ne maame ɔno ara na ɛnyi sɛ na abosome nkron abo no de na ba wiase nti ne maame deɛ wontumi nka sɛ wɔyɛ dɛ ɔpo no nti wonya sanse no ɔkeka sɛ maame ne deɛ ɔkɔhoro ba fam kora na nya deɛ ɔde ne bɔ ne bɛkyɛ no anaasɛ nya deɛ ɔbɛgyina to mu sanse no deɛ wonya ka na yɛ maame no ɛwɔ mu sɛ wayɛ mfomsoɔ nanso sɛ wɔsu de gu ne so a ɛyɛ no me nko a abusua trɔsɛm na yɛsua no yɛmfa mafutuo bible sɛ ɛma yɛmfa bɔne ɛntua bɔne ka nti sɛ maame no ayɛ bɔne sɛ dɛn koraa no a sɛnea sɛ wɔsua trɔsɛm no na ɔde yɛ adwuma no ɔmfa maame no bɔne nkyɛ no ɛfa ho ne bɔne a wayɛ ɔmfa nkyɛ no na nyankopɔn koraa de yɛnyɛ deɛ ɛkyɛ yɛn nti ɔde ne maame bɔne kyɛ no a wɔmfa ahwe nkyɛ yɛ ɔmfa nkyɛ no na afei ɔne ne maame ne nua baa no ɔmo ntɛm ɛnyɛ kama na ɛfa asomdwe ɛmbra medɔfo aha ɛna mede wobɛsi yɛn like video na afei yɛn share ɛma afoforɔ ne yɛn subscribe medi a mede so no nana akosua adepa aha nso ɛyɛ emergency Ghana TV da sɛ na yɛbɛsan so ɛde ahyɛ mu wɔ ha bi sɛ mantimi mfa bi ma makora